wa Meru TV, a very good evening. Kana ketheka sana nkethi cha uoro na bitikiria nkuwate we niki mubango yetu kuri biashara. Rero yomba kwithira yukwira tuko chonde cia Alhamisi kumathaire na nusu cha uoro mwanka thachere toto akarande na biashara akumantere mwanya bakethira baitwarire na utunenkira ndono ciegie biashara cio ni thitarie bieku abethirite bekulukira ki biashara cio ni bibia atumire bai batonya biashara ene na tabethira bagichiethira biashara na kethira biashara bakuruta biashara bombekia kwira mtu ena atonya biashara ne tu biashara china becha no kimenya ryo ndendira twambere kukwithe biashara atubwithe kia biashara kenda tuba kwithira tukigwatira gantu rero tulongeta mutindo kangangi andukene ya kwende into bia XUK na kurito kwa Faith wa XUK ya kwamba kwithira gitweleze ina nduke weri na twaili into kathomba abiromba kwithira kende na kolukito kithikira no rwawe ero kwambirire biashara yewe ya kwende into bia XUK yogeta kuraya no tumubango ya tukure biashara twina mantu kathomba ya kwegi Nivaka sana mutegeri wa Meru TV karibu orengi mubango yetu kure biashara rwari tuko ya Alhamisi twina Faith uraenda kinto bia XUK na ijikene ya Faith wa XUK na re county yetu ya Meru mutindo kangangi na niwe tukomba kutokiaranire nuru ari mantu jege biashara ya kwende into bia XUK akomba kwithira gitweleza nkuruki akenda tumenya kinyethera tukwarire mantu ya XUK ni bibio ngo tukomba kwithira atukiarire betikire muwate wene atukethie na nkuruki tumbe kutatukithikira rukono rwawe rwa biashara yewe karibu sana Madam Faith. Ibwega. Kede mutegeri wa Meru TV mwire ritori yaku na ingwiri kurutana ino mirutaira. Ibwega. Mbere ibwega nonto kwa Meru TV kondiongera aja Meru. Yes. Imbigetwe ngwiretwe karibuni sana. Asante. Onbita wa Faith XUK na company kwa itawa Aunditesh. Na biashara yeje yakwa Meru gatigate ka Magunas. Building egwetwa Kiroma Buildings. Na ndambereria biashara eze Meru aja 2023 September na mwanka imbitete bwega. Karibu sana mubango yetu tukure biashara atutrima na biashara bakethira baitunenkira ndono kana bahituonera ni ate biashara cio achiombera kwethira chikiambirire na challenges na bethirete bekulukira kire biashara na hinya kethira kwena challenges yo bandu huwa twira ni atia aombe tukwithira ukiumba nacho na bandu withira we biashara ni kuma 2023 mwaka 2026 ni akwe miaka ithatu kana miaka ina yetite kuthira ndenda twambirire kabisa Madam Faith mbere kinya tutonye kire biashara kukwina mtu akendo kumenya kuruki Faith na achereri Faith na umirite na Faith ni ataitimire ki biashara na kinyandira Faith ye mwari aikura au arenda kwa ambino ntwendemwe mwarimu akura kiurenda kwa ambu ndenda kwa pilot owe wekura wenda kwa ambi. Okay, oni de Faith ndacherero ntule ne gatembe ndakurwi mukuru weta wa Imanyara bena Jane na ndakura ngenda wi murungu na ntu kia mbere ibwega nontu ndakurire nkimenya amantu cha maingi ndetere skuru igwetwa Mugambone Primary School ndeta high school Consolata Girls na nkithomo winda karite nkigwira wi mantu cha maingi babo kwali mu biashara kuma tene ko ndakurenda chithirwa njai na biashara ndiko chithirwa njai na biashara ndona twikara maisha different na bau bangi aturi betu ko batu tikyo twakara kwithwa tukiaga na enda ategera biashara ora babo kwa kumita nkona ai iko na pesa na enda akura nkiuga oni ndakura ngamu biashara na nole antaizi biashara iri kumuno nkwenda lakini ndi primary school ndakareja ukankwenda kuruga mono ndatonya kurugene ndeta high school bado ndatonya kurugene lakini after that ndakarire ndona ai biashara no yonjeka na babo kona karite mbira karawitaga biashara baraba ingi wona ibo bokirite ko ndatega kwandikwa nkona gutisaidie kwa mono ndokirire gwintuko imwe ndina tubesa twakwa tukai tura uka tubesha tukai ndarugura ka biashara ka general shop nika igetere bwega though indari na challenge ndekite sukari nya mitwena yani ote gokona tu
ende kwino ndetite nkoro ekwa nembira kwino ndetite na ntu bara bengi achore bako ibambikaira moyo bambira faith kwina o witite ko inde igitwe ndina moyo jo biashara mono inda mitire na nembitikiririe mbuga nembitikiririe inda mitire for almost 7 years na kuma ndio mita 7 years general shop indagererie biashara enge bije antu bakara begerageraia nikogeria ndetere ndagerie biashara enge ndatonya ke laundry services ngurira antu wow indagurire machines na ndaura lakini ndatega no ngukura baridi ndaona mpiete itikiuni rira ndakarire au ndakarire ngithukanaia mono na ongithukanaia ou no ndaumara na ndi kugura dufe Nairobi ndetega biashara iria antu bagwita Nairobi nkandimaya igwakere muthenya jumwe ndambiria guchira uni ndi faith imbati kuthukania kintu kingi gya kuthithia irio ndakamire out na mantu ja kitchen yo tubando ndachoka wale ndawite ndaigawa kitchen joka yunsukuma na musukumo ndachoka kitchen ndambiria kuria antu bomba kwenderwa mbibere wa kuruga ikuga atia ndauga answers about into bibia XUK nontu nandi nala ndeta Nairobi ndethero manduka je na mainto jau nkugeria kugura nka na gantu nkona aikana ni serve vizuri indajukiria ga safari gakwa ndeta Nairobi ndambaniria guchwana ara mpumba kuona into bibia XUK lakini itari mantu ja motho ndagererie guchoina biumba kugurwa ndaga ndathiuruka ndaitia nkenama indaije Nairobi some parts lakini indaga kungwa ina mpumba kumenya atiri imbi nkwenda kwendia na ina ngaita ndio kinyau gwa kumenya imbi nkwenda kwendia na ina ngaita indachemanirie na watu wa beba anto bao na beka mata twinto na wiribaro usiwadharau watu ni wa maana kwino banditire ndajukirie muntu mwenda mwira ntukumba kwithira witho kumambe chaingana ambira 1500 tu ngirijire ndamwira ngakuria 1500 tu ngirijire no tuthiuruke tukaita biashara ambira onande eka kawiribaro kawende ambira twite twatindire kuthiuruka ndamwira ndendo mbonie store imwe ijiri ithatu inya kana iria wije ujukairia ntu mirigo ibaikairia stage igie XUK shop ambire imwe nyo aja turungi au twaruma gwitia twethera madam ndathi introduction ambira hii biashara itithairwa yumi no ugerie withi kidogo kuma au ukamenya nkuruki ndauma kirio ndamwiri na nangi umbombikia turitembea Nairobi twariungire mwanka ndaigwa ngwitikiria lakini indatethekere na safari yu no tikyo ndagurire andaanire ndana ukimenya nini ndana ndina mbicha ndokira ruju ina nkambiria ndeja ndathugania ndare atubecha twakwa ndeja tauni nayo ndauga nkwenda biashara XUK antu banale ntiariri bakerewa ndona baterewa ndeta ndabera ndinto bya XUK bakona joka ndothura ninto bya kwa nyomba ndabaretera ibo benderia yes na ndinda umire ndauga ndiuruke mutindo kangangi ndambiria nandi kwiza naja kuchwa nyomba ngitega na ara mpumba gwika biashara na inya kingi muntu abati gutega agika biashara isite meya kwino geka antu batere wimbi wikite kana bauge aja gutikubwa kana bone kure ikwija gwaku kwa uni ndagererie guchwa na ara mpumba gwika nguge last ndeja kuwaja aja nditha izi na renda akinyire aja ndonere bus gukinya ndeta ndaria na mwene aja twarikania kuma ndajuke safari kwa kairitu Nairobi eta guchwa ikwija na into ndatindire na ndinya kwanganga ndarumire gukinya hua ndajuke tu murigo jojo chwegoro tukairania chwegoro na tino ntu inkwendia ndagurire twinto ndona ndathira tubeca turia gukare atuneza aja ndona tinge ikiuni ndeka ruru mwau nyombe kara joko tegeku lakini I thank God haria ndambiririe mwambirio jo mwega ntiugo indambiririe mwambirio jo muthuku ora ndenderere gwitangi chwaga twinto ndona tubeca kama tukanga choka ndona tubeca no nguchemania na antu begura nkamuria kuma ina na angi ugura nkenda suburi na mpumba kuona
na bugacemania na antu bangi babega kuma au eto kando grupu nena ukamenya ntukuna grupu izi murigo juju gwiturwa kuna na ndi au nio twambiririe gutonyana na antu kumenyana na antu na ndeja kwithirwa nani nkwenda kwaria muno yani kugwirwa gwa kwirira nguchwa muntu tukaria tukendana nkamenya inara ngetira ko na ndi antu bau bantethererie mwanka ndamenya tujeta mashimo mwanka twejoja menya ko safari eu biashara eu nekinyanire ko na ndi ntiuga ndi na stress cha guchwa murigo stress yakire mpumba gukwirimbitherwa ndi na cho guchwa murigo jwetu tiumba gukira na aru wita kugura Nairobi no mwanka wetere group update bibago front murigo inyoke ndro direte Bruno mwanka wetere group yes no ntugeta kugurana jatha inte na chuburia lakini uti muntu witurite suburia no mwanka container cheje update group ne na gukire safari yaku wite ogire muri na no wite withiro ijo thirire ugachoka utina gya kuwa ngwatira inyoka ugo gwatirwe no gwatairwo na jukendwa antu baraba kwendia murigo bujure ate amiru ugo ibo kwaliniria kimiru pamwe ne arabu bangi ne aindi Kikuyu ni baka imono so nande kwehuria nande turara gwita wona kika update kana wero ibara bakugwitira murigo container injirene unapanda gari na usiku kinyanya kwithira jo fronda worongi yangu now Madam Faith oto choke aune ndiki itobia XUK kuyo twirire uri guchokia mathwani nyuma wa ile na ara umwitana na rokwendo chuki biashara hiyo kuona akantu batikuelewa ndendo twelerie XUK ni mbibiongo biukwendekana ni mbikaria te no nturumo kathwani mtu akawa kwata into bya kube nyumba we yakwendithine kuwata membi kwene nya into bire bikundi bita bya tawabu kareterwa ndende watrima hantu kidogo iba ukira muno akinya kuya kukurira into bya ndere tukwarite into bya XUK ni bintu kwarire XUK igithero ekari biashara ya kuma UK ibukwero indi nene na ndi na mbecha kwa bara ria bathiraye gutumira into bia nya no uchemani agititumiri baruma gupack bakendia na tubia twithirwa ke na tuturi a Kenya bara baingi na bara bere to mantu iba ijigintu kiumite XUK igintu genuine na gintu original no ntutuga achunko ibobe into bire bi original batu tije tweretero into rimo gutumira na aru arojo gikathuka kwa unugera ya kumwigithwa giki teja kirea na nde otegera ja gintu ja giki kirea ja thaizi otegera gintu ja giki no uri atire ugagitendukene lakini mo XUK ekire eji kambuni itawa Georges kuma XUK na tugintu getu turumo kiona kiandiki made in China tutizi China eriko so ezi ne gukwira UK yongwe nkugira made in UK so ikietu mituga into bietu ibya kuma XUK kwao into bya witu to me na chore baraba kwa baingi batumirite na client baraba ingi bankurukirite ibethero baije kintu kiria baumake gwa Faith gikiega na inya ningu impenda ye with a lot of confidence bije kintu kigiteta ku frustrate customer ejo mbira rojo ndirekire gintu kiaripuka kwa uoni mbiga wande na a lot of confidence ndirankwira ntu nkwendi into bia XUK kethiri chuburia jaira kana pan ndiro eto tumiro thambia etengaru kora iche tu kungaruka ikauma na menyanto na eba riuganga ntegura suburia u ikandetera murimo cancer nini kwa suburia u netumiri na kuona netumiri abando ni kariboega kwa ikyo tuize XUK ikinto original kwa imbiga wande de proud mono nkiuga ndende into bya XUK yes tukitonya biashara neo bandu kuna t-shirt ipi andiki Auditesh twirire kambuni ipi tawa Auditesh X a UK product kuyana rietwa nukumeria mtu akura tauna mother of two nana bako imbendete mono aundire no first born aundire Kekaus second born yetawa Roindi Mutembe na nyawi mwendete mono kuna ide anda akara kwenda guswaira ngugie kwa rietwa tinyeze
round services tuchoke aria gukwira indaurire nguo ko na inda achwire rietwa general shop ndamita mama tembe shop ko antu baiju ko ndona ingo favor muntu umwe ndauga hapana amthuganie mbone ana baba kwa uria mpumbo beka amwe bakaiga wa be proud rira ndi nkuba gwetaniria be bonde ndeta ndachwa rietwa ndera muntu mpandikira Auntesh amburio wikugate ndamwire Aundre stroke Mutembei kenda nande ana bau baigwa beiko ko nande au ne onda umire na rietwa na ndaiguire thongi na ndalika matere kuma ikweta ndalireta mutendo kangangi na bando inafanya vizuri. Wow. Yes. Wow. Thank you. Na nende endenda utueleza ndiro kwambire biashara yayi kana biashara nyingi nimbibira mu biashara batikwa ile bibi mbere kabisa akiendelea kwambire biashara beta akinye kaitaiwa. Ke biashara no ntunkarite ke biashara kuma 2010 mwanka na 2026 biashara kia mbere no mwanka umame ukire utiorie uni ndeu na ndenda kuthithia kia biere kiungwenda kuthithia nkomba kana ntiumba maindi kwire okomba kia bithatu ndina bia kwambiria biashara eu kana ntinabio waigwa we nabio wambiria safari na kingi mbizi ukiambiria biashara yonde nenkera Murungu no ntware Murungu akinya no mwanka mantu jonde jakinyanire oni ntegete mantu ja mengi Murungu eturuirira ko Murungu na roja na ire nyake biashara no weje na arwa na milioni ciaku ikiaja na irege gukutedia no weje ana ngiri 50 ciaku na igutedia ko biashara yonde ukiambiria no mwanka withiro una mikakati mzuri ndina capital site yongwa ina site yeze yongwa no ndunte gwitikia ndena manara gakoromone mouro wira antu bagakoromone inkwedi XUK definitely bagatega bone into bibya umaja kakubie kwaja bya nyomba ko no endara muntu akwiza akauga gintu ki very unique na muntu ukwera wa kambuni ya gintu kiu akona ugintu kiu ikibuina rira customer akakara choka akubanganya mantu jawe one ethiro eje customer unkamweresa atia ke biashara ngutonyare customer in case nke akeja kurega kumberewa nkamuigithu atakenda mberewa. Yes, endera wambire biashara yaku no mereta niru nawe ya murio ya take how long kupika na antu kumenya kintu kira bakwende no mfiringi bichi antu na interview mutumba inyawe yo mwira kyo ina kintu kengiri no wethire antu bathwana kia interview ya mutumba biende kwa magana wera mtu akura wina giki kithomba akona wewe kwenda umuringa na ikintu kya mutumba kwende na rengi urende uri mwendere kintu gitumiri ya gutekire kaita kana akenda at least antu velo byongo biro kwende ewe ere challenge egwitanana kiwi kiari class ke kiomo nenda nganganire akiora Murungu antegaia inda karire nkibere sa XUK ikuga atia agintu kinde ndia unonto bwao meko mtokeja kwire uningura keto 999 na raura man nani nde mwere ngirinya ko inkageria kumwira niki nkwendia ngirinya ko ere step we kweresana ingo tekinda kare almost 6 months nkigera ya gwitanana ko barangu itana nabo ibakarire bare antu babega nabo bagaitanana ndiragurite gintu ana aki ke sasawa twetengwike wo tuonerera tugakiona na tirazima kwa sorry weja withiro gintu kira muntu ungi aragurite XUK jangwe mutumba no withiro naru okamiona utimeona kairi kwa mbuga antu bara bagurire 2023 no aire muntu naru 2026 tutatuchwe gintu si lazima upate kwa uoni mbitekenie na safari gwitanana nendoki kwa inda baitanire na imbiteketie mwanka thaizi araba kinyite ibere tu imbito kwende. Yes. Akuma 2023 mwanka yake na yete ikubira challenges ra withire tu kulukira ki biashara na ate umbite uchichinda akenda bandu withira no ka biashara ikugitana mbere na ikithara challenge mbere ni ngo kwere gwitanana igukumo na kirasi gikiomo boibomwe challenge ijire iguchwa murigo no container guturwa na aru eturwe onde faith nkethro ante na mbecha
iwi challenge kiwi ukuruka na container turwa na arua no tumetere kaire August kana September ukona period iwe meri iwe that ontina gintu kina ndindithwa nkienda iria customer na nandi customer no ekwira atiri nchwira ati kumenya guchwa ku ni uti no mpumba gwita guchwa kaire kwa nandi safari ekwe gwita kuambiria guchwa murigo container mpamba kwithwa ndina mbecha na mbije narwa nkona container ne guturwa ni atambati kuthithia na nyanka ethwa antena cio imbitaki muchore fulani ngeta nkamwira narwa ri ruju kwina murigo mpambe chambite safari kwa twithairwa twi set tukari ure anje ciekara lazima uwe set no kethirwa ti set utiona murigo no ntu murigo jwetu tijure ogwita Nairobi Gikomba ukajaju ugeta isiri okonjirwa twinto twaku ukajaju eto ni mbio na jwe jana arwe na ndija container twagurire last month ou arambira akethirwe na container u September kwa aja ugas kuibanga na mbesa si set no ntunyotize container u September 1st and September 30th kwa na ndi withairwa wiki banga kenda wona murigo na ndini utukaro iu niyo challenge ikeja kwithwa gwe flow tuga biashara lakini uti flow XUK hapana weturere tukiambira turere murigo uyu yethera yuna mbecha sana na ndira murigo uyu ya ne ate ugwithakia wi fit kenda utire yutakuithia no ntuno mwanko choke mbecha ira urite acio na kinya utiarukiro igantu no twende ndira twambire biashara kenda wonaga tuba kuruta biashara utike yubonera ke blessings ciaku na topa kubanga ninto byaku bya murigo yoku ayuchala kenda at least ukira yukuria mbecha ayukonera gantu tweja murigo rimwe tugachomeka no utigwita biashara ene wija ugiukaira wichoka uti biashara ene utiumba kwa 100% ki biashara kwa murigo jojo wetu kwiro tukunura jo atu challenge na ringi na roto aju kunura ukauga aja ni murungu kwa biashara ni hapa and down kwa batu tu biashara eje tuja murigo tutiji nyimbi tukamatete kwa wethre box wejete na box utijimbi ukamatete box ile kethre inkunie kitchen wejete na kitchen utijimbi ukamatete kiambere yangu iki murigo jo ura jo ambairia gwitwa kintu ki ukamatete ki box kitherwa ki kitchen mix ya ikombe side plate ku inene dhani nene na saucer plate into jabiu eu niyo ithairwa iki box kwi box ingi ithairwa ina kitchen ingi tumeta cutlery ni ara withairwa tuchio serving spoon tongs into bionde biria miko into jabiu butter knives spreaders into jabiu bithairwa biike cutlery tweta kire ngi ngwita kitchen ya nkunia itwithairwa twina tray sufuria pan saucepans na dishes kwa interview bithairwa bina categories yu kwa nkunia ere okamatete utithairwa nya wizethera gwi pan iku kana gwi suburi nyebu kwa tukinya kitukira murungu tugukinya open the way na turugura iranjira me murungu imwitike ku ate ambairia gintu kira murungu atenda gugwikia ari utibuira kwa uwo ni mbira murungu ibwega no ntunya mana gwajara ndana gwana mbukiritie ni turugura murigo jonge jweta wa toys eu challenge irambijite kuona mero with the toys say UK is very unique na isi karibwega lakini no kumenya na ndo rugura ngare UK yo mende ngirijire uri supermarket yenda yangare 300 kwa kugeria ikyo ngukwiri kugeria kwigithia antu ene kwina kamwanya kaleo so you challenge to semana ya chemo no kimurigo na jweje itwira murungu gwatumbithie tukinyanirio wendi bwetu na bwawe kenda tutakale na mpara nije twinde tuichwa no ntuba maisha ja mega so murigo jwetu jwe challenge na nyote maisha ya challenge ndio baku gwi murigo jwetu wake kila mtu akona challenge yake lakini yetu ile anene ikwaga murigo no chemania into bitebio yes ndiro trimana na into bitebio no ithara wina kanya bibi gakuringira supply ukumwira ai kamurigo ga untumire mani ai wona bura umbwetheria
nuga turubano etakinya ndukenoka ora ngui gathuka wachukiri urakwenda murani nchinchirie mukai batu tuga lakini ona leo kiugo akwire inya watirare ke murigo murigo jo jumite kuraja jo akinya ko inya watizimbi park ko na kunengereria gintu atizimbi park ite ko safari ni thairo ekitumira lakini ochemania aju ugari uringi gukabona inya wo muringira akwira next time faith itakuwa sawa so ugakira ko na nditu ito thairo twina hand time no ure ugatire ote unto ote igitare abo ko kwigitare kabwe na ringire to challenge kiri biashara ya akwendito bya XUK i biashara ubike kwa price mtu ameambiriri mono unka ke muntu wizi akanoga musiendi ateumba safari XUK nonto XUK inyaningwa inkinya mwenga karande ngachire 3 yoni nonto wambiririe safari gocho into kuma 6 to 6 na mbuga utirona runene ukire kaire wambiria gochwa no age no wite Nairobi no kena mamero tena murigo no wite Nairobi ukethwa murigo jura jo eturwa ogurenya box imo mekunurira no kenda at least wone tha gintu kiria gijite na container ikibui ukethwa imundu wona ugakuneka box ukamituma mero no kareka na murigo tikona utagura murigo ko ituchemana ya mantu jajau ni muntu nanga muntu wina calling ekuga atire nkariski liwe liwalo ote ungi mpombo mwira sofa biashara ya Intobia XUK Meru karia tuno taoni oturi ati biashara ya Intobia XUK Meru mwanka thai ambuge ni gukura no ntwara ndambiritie teonde na bara ndambiritie abote bonde nabo ko no yukura tho batamenya buru no tubaitana na no yukura nega akura yes otro rambere biashara kuma 2010 by 2026 close to 16-17 years awe biashara ne kidra no kudite biashara kadumba akuringana nawe Madam Faith we biashara ne myake uyonde individu ma biashara mtu ambiri nayewa indi akithera bwithiti bwa ya buri bapatiji biashara utumba kumenya imbito megwa kiambere no uthithie biashara no ntwa ntu ibakuthithia ugokira naru okaugo urenda kuthithia ra fei ya kuthithia definitely utanguka no ukire naru ukeewa imuntu milioni imwe ukona ambite biashara na after all mbese inyanda ewa ukageria milioni ikathira utamenya ni atethira no ntugwe iute gukaringo gieku ko biashara ni enda muntu ukuigwa honi ndi honi faith ibiashara kethira ikoruga teuga angerie koruga uma koruga angerie biashara ndagerie biashara angerie enge ukaurira njirene ko moment ira mind change ai biashara mite joko titarojo mbuga oni tuite biashara joka utirojo rurio na arwe tumite joka rojo ruteo kiwi kyo getethagia mu biashara lakini muntu okugeria ageraia akagwa na muntu okugeria no ageraia akombana lakini muntu ure umbana agikugeriene no ure okwizine etete yes atokirikia i lessons ire kuthomete biashara ine injia akana indu irowe mtu akwirikio ni Faith kwenda kwambira biashara fulani bati kugwiria atewa mwira gwe barabara ugetire ndetire biashara ndomete mantu jama ingi biashara no uchemania na antu ki biashara wena kioneki gikathirwa ni antu kiu igintu mbonete ki biashara kiabire no withiro wena ukenda kuthithia biashara ikethirwa family nereo pate kuona imbio kuona sana mukuru achiari baku yani achore baku baga ku discourage and imbie mono no nturia ndambairia biashara ndachemenia mantu jajau kwi mantu jara uthitha yoka igwa urona gwetu kwina jajo no kuona nyethira kwina ogwitite ukuona ogutirara kwa biashara chi challenge chi antu mono antu no bagwikia ari uti gukari gwita na antu no bagwite ari uti ukari kwithirwo ri kwa biashara nenda awokira be focused imbi ukwenda kuthithia ukauga na aru ng'ania arambirire tibua no ntubutira thuganitie na ng'ania
na ndio wambirie biashara eku kuruka rugura biashara eku thithia mantu jaku jaria kwenda kuthithia nenkera Murungu ambiria safari witite jau jangiza keja bandaye kinya thira ntu ibakeja bagakwira ne ate uthugathuganite kuthithia into jabi ukageria riu kubera atiri eri kiroto giakwa kwa urota giaku kwa ndio ni kiroto giakwa igiki no kuona na nkaritie kiroto giakwa nongi na karie kiawe kwa giakwa imbigagwa ningi karitie bwega na ndatega inkuona imbitite bwega na inya muntu akendo nditaita kiyo ntizia nditaite mbona yengiri ku nanga ntikumenya niri kutumba kwithwa twithitha yengi nanga nkiuga narua ndenda kwambiria branch je nkubo my player now ndenda gwita ubo isiolo ndenda kuthegea tuga kuthegea kwa una ndio nkenda kuthithia biashara no ize nthegee au ni onko ijete utueleza maybe urenda kuria miru akika na nukwenda kwararamia mathagu iromba riakwa na muno iromba riakwa ria ndirarombete 2026 ndireigawa ndina musukumo chwa kwambiria biashara kungi lakini ndenda atiri mbere ndenda gwita mbere antu ba isioro imbetete isioro mbetere ni ntukuna mbetembone isioro ndongia utunkiuga EXUK bakethwa bakariate menyaje isioro kuringana approach ira monere ntuku ndeta ngichoka no mbikethro ndina branch yau mbite nkubu ndingera undu chiakwa nkubu na into biakwa nkienda ya mbone imbire nkubu ira antu mono bakuona KXUK kwa iromba yakwa indege. Wow. Yes. Ni atomba kwithira kimbalance biashara na utoro bukuba kawaida na nturobanu utima wina utoro bro kuria wina biashara ende utoro na biashara biunganire inyote kumenya ruonere baita nuonere asara wewe ukari utu nyote uchiele wana atomba kumbalance tukirikia biashara wenda kumbalance na utoro uka kiundo nkwerwa nukwerewa kiundo ikugate wikila mahali uriaja EXUK wijire kiromamu ikarau EXUK kiromamu mwanka thaire ukara kiromamu utoro na bubu ambiria thira wambairia 6 ana ki utoro bubu bungi bwa kuma 6 no ntukwina rujo kwina kurea kwina kunywa kwina ana bakwenda gukwenda kwi antu bagukwenda kwa no mwanka ogeria kumbalance biashara na mantu ja kawaida na thira Sunday boni burunte rugura Sunday mbuga Sunday ne kuita kanisene gutega nandi ruiro rumpu kuma rukire kenda ntegera mantu ja ujangi jakwa kenda nandi tumba kumbalance biashara na life yewe yengi. Okay. Yes. Alibaka sana ndenda waile kamera yewe eleza mutegeri wa Meru TV ina Auditesh EXUK product ile ikithira kwi mitandao yokinyaniria na bachia kucha thimutu eleze kabisa akenda mutura kwenda kuya kulia ungaona imbio kwendia na akurira biro kwendia amenya ina abaki ukugwatania. Oni Auditesh EXUK shop ezairwa Kiromams Buildings opposite Maguna Supermarket street yeze ya kwena kuma Equity etawa tuga I think Twice Street Ghana Street kwa uweza na njira ukana wauma na boga itia ukensilvo kinya CDN Bank ukona Kiromam Motors Kiromam Buildings tonyera au ugatwetherwa au niyo Auditesh mbithairwa ndi na kimitandao nchita Fei EXUK shop ndege TikTok ndege Facebook na ndege WhatsApp mbithairwa ndi na group ira mbira antu na ndi mpumete Nairobi ndi akwego Kenya kenda na ndi beja kuona byumbizite na dio kwa ure ukenda goncho anjwe Kiromam Buildings na kambithirwo kuma Jumatatu mwaka Jumamosi. Namba ciakwa cia thimu cithairwa 0729 143 215. Chokera ringi. Namba ciakwa cia thimu cithairwa 0729 143 215. Tuweta wingire into bila wenda kiende. Unimpenda into bibinge. Impenda ya wine glass, impenda ya plate, impenda ya side plate, impenda ya kombe, impenda ya microwave, impenda ya oven, impenda ya air fryer, coffee maker, kettle,
pasi, flower vase, suburia, pan, isiko, utiumba kwaga into ja biu kwakwa na bibi ingi nkurukie biu. Yes. Thank you. Nabaka sana Madam Faith no ntubako tuliongira Kristo ndiye chetu mubango ni yetu kuri biashara na kwarire mantu jege biashara yeku ya XUK. Nabaka sana mutegerwa Meru TV no tukinyabo tuthiatira ake mubango yetu kuri biashara mubango yo kwire tukuchonde cha Alhamisi kumathaile na nusu cha woro mwanka thaa chirenda tuni wambita mutoni wakiramana na make sure uguliunga kwa Faith wa into bia XUK no mba kuthroki wa trade bia kukathomba na kinyawo ni into biromba kwithira kendia kwithira wina kaiteka Kenya.